Don pontok ketipuan yang dan amat hilang baik tempat. Sesukat memarakan di kediri racau. Guru titiang ngojah daging lingit tani pangden titiang geni sakro bawan itu mempentingkan Prabu Kirlajau. Kabeh antuk mau tanu mati. Itu pamegas sang pati. Itu wijaksana. Widante. Mau winang kena iya. Walau di Jagatik dan bulan ngitang malah. Wow, lawan ini tuh. Lawan itu. Yen inek mau sang tijang melak akeh. Yen mau sang tijang gele akeh. Inek melak mau sang tijang lumuk. Tijang ngamuk tekening ayah-ayah didodani riki. Wanta hawan iki. Kayak penyangerawan iki pangau. Onen negah tijang sampun wetak. Kopi miwa ajengan. Yen mau sentijang jelek sinah akeh walau ten peluk itu. Tapi mau ten peluk. Pakadek pakanyung membeli pagang. Adeng beli adeng jadi mau payas. Adeng bulas cendeng. Yang betuni bangun di jam kuda nih bon nih. Ini geredak ngodal. Kau jam pitu semang ini tuh. Pepe bawa kiri pekan jang nih. Cah, jam kuda nih tuh. Saya go beli. Nah, iyo kain beli taruh sing siago. Agraman indah di manusia. Di sesuka yang nanti manusia. Kedengan betul, kedengan betul. Keket pamanan lidah di manusia. Kedeng jiwa yang beli keket ini. Teman masih aktif zaman ngajar ini. Ngapain di selat tembok beli? Bukan bumer. Aduh masih naik korir aku ngajar ini. Ya sudah di dalamnya membalik celok penyakit bulan itu. Kenten penonton ini. Langah kalau putih gitu. Paling menalahin turun jaga di jalan tuh. Aman aban ageti. Itu om anu teman. Asik ayu gitu.
siap cangkir keblinan cang ini. Itu Yang bareng ang sing kebli. Pang sing ulian dia aja cang. Kau wibawan tani. Wibawan ani. Kalau jalan-jalan alian bilang ketemu tangkil tani. Pangsing yang Ken mau selari donane Sang Prabu. Ragoman utusan aja beli. Menang tani. Tani Gusti Pati. Nah, Tangkil. Dut, tangkil tadi tuh. Matur, jai matur. Matur kong metangi tani. Nah, Aingi mamitang lugro di tiang Gusti Pati. Durus medal palungujo kore Gusti. Di tiang sarang belin di tiang sapo nyangre sapa medal palungujo kore Gusti. ngomong jelemu cita don. Mana ngomong nyincang nih. Aingi hange Gusti, tani dul. Oh iya, bilang yang nawangan di tiang palungujo kore Gusti. Di tiang barangan palungujo kore Gusti makongan. Sampun aku tampil dengan yang palungujo kore Gusti. Ande makin aduh. Bunyi lemo tuh. Nah, Itu bunyi apa lemo. digaji? Lemo. Lemu betul. Oh, Aingi di tiang Gusti di tiang. Long. ayo lagi. Risa pemijilan keluar kayu bakti. Nah, Ada tani sama medal tani itu beli. gitu. Wih, aingi Gusti yang terus. Analis tu ayu bijaksana beli. Yate Gusti yate. Oh, Iya. cedani dulu. Ayo. Ya, nuro kena marawan dening catus mata. Luar kaya siapa? Weh. Kita berdoa di tiang palungujo kore Gusti. Ring kuatan aku gitu dong. Papan aku beli. Oyo enten tios sekati sangyang catur buku pelawatan palungujo kore Gusti. Iya. Aingi pantun. Ayo. Weh, aeng angop di tiang anten. Turun. Ayo nulani varian. Aingi yate turun. Oh, Aingi di tiang Gusti di tiang. ya nuro kena marawan dening ayo. Luar kaya siapa? Jadi ning ayun lagi wano. Di tengah alas. Pagledak pagayun ng dati. Ayo, dia. Akil kita Dia lalu. ay digityang digityang sambut saya tuh. Luweng langsung. Asal bang ini tadi kita dapat. Dapat. Tangkil tadi. Duh, oli jerakan makro. Ay dityang gusti dityang. Itu asdua kadon dia lebih makan makro. Weh, langsung bangun, langsung bagyo mana dani itu. Ledang pagayun ng dati nih. Tadi yang kenapa pemuda pada sembang lawan.
Len mau tani ini. Ya tuh. Apa aning rana yang beli aja cang. Tangkil semang sekali mangkin. Ring Dani. Ring Dani. Loh, aingnya mamitang lugro. Palu goreng. Titiang tangkil di semang sekali mangkin. Sareng atin titiang. Boyo jowen dan titiang ambek del bawa cano saking lane sang tau. Mando presiden titian menak anganing palungguh Togore Gusti ngatur swalo patro meriku ring jagat jelas wanda sekali puri. Ini pantun bisa dengan diatur beli titiang iki wadah utusan ring Dani Gusti Prabu mangdo ngatur swaro patro ning anggan palungguh Togore Gusti sing kedo beli. Oh, yen mang kano sojarno. Ini Reng di kang swalo. Ijo jam gitu. Surat itu beli. Oh, masa surah kendelawan. Ini dah punika dantos dumun. Bagi yang titiang ngamet swalo patro di dumun. Iring Dani beli. Ini durus. Enggak tuh. Iring Dani beli. Angsin Asep pemargi gitu. Ang yang jantos dumun Gusti Patene. Enggak tuh. Jeput gitu. Ini jeping aja. Kau Ini angsin swalo ya. patro di Gusti. Oh, Ini. mah bener kadia saturano. Ini patut Gusti patut. Yon mang kano. No enak pengitar agar dua pemarang lawan. Wipraya jumujuk mari kanang jaga dira. Nah, herago jadi mapan para kengane. Iring dari kemu ke jaga dilat mantu selalu mantu. Beli aja cang. Nah, Kalau iring Dani ini. Kaya budak begitu. Iya ada punika durus. Ijang wantah ngiring. Dan makanya lain kau ingin begitu. Lalang-lalang. Iring Dani beli. Ayo ini dulu. Tinggal itu. Bang Said ke jaga dilat. Naik ke dia Dani. Bang Sekat. Tinggal itu. Ngalang iring Dani beli. Kaya pedang lawan sudah. Nah, mapan Dani. Yang punika turun tangkil palu Togore Gusti ring arah tiang betari. Tegak itu. Lalang-lalang. Len rasau sih. Mau jering-jering bulun cang beli. Boleh ngerti payune. Yatno Gusti yatno. Yang betari. Ya iya, dek ya nomori. Adang pedang lawan. Aiki mamintan lugro ratu yang betari. Titiang niki wanta dane Gusti Pate Madri aya tangkil ring puluh yang betari durus padal. Riwus sekarang ngoden ya si walung nake ing nirah. Ih, Menawi itu anu wong kerap dewe kene. Aiki patut